Assalomu alaykum barodaroni qandum, javonoyi muhtaram, navasakovu havasakoyi qandi bobosh zindavu sarbuland boshin. Xo'p, aslan boyad mo siyohra siyoh bigem, safedro safed bigem, kabudra kabud bigem. باید هم خیلی باشه. یوتیوب جای شیطانی نیست. شیطانی میکنی که فلانی مرا فلان بهمدانی مرا ای خیلی شیطانی میگن که خیلی شیطانی نیست. همشه باید جواب بگوی. این همی کامرای الله پاک مرا سیومکه داره به هر یک سخنم امروزم جواب میگم. فردا روزی قیامت در کرسی جنایتی این خیلی میشنونن ما سخن میکنیم به هر یک گپای گفتگیمون. اگر ما وادو زبانمون کج سخنمون کج دستا گوشا چشما پا همون شاهدی میتید. نامحترم ترین انسان گپ تا دانسته گپ زن. منم یه رپ هم من نو گوش کردم. یه رپ دیگه گوش کردم فقط هم حقارت بود چی بود دیگه عموما دیگه اصلا گوش نکردم. سلوچاین همین رپ هم سهر که گوش کردم یکم کم بودی نداره. دردی دیلشو گفته سه صغیره مستر سورا نمیدونم که نمیشناسم. دردی دیلشو گفته سه و تصمیم گرفتم که یا نوار کنم اگه بعضی جوانهای نامحترم ترین ده گپ نمیزگره توجیکی میگوی نمیشوه قرد میکنه ارسی میگوی نمیشوه. خب نمیفهمه گردنش یوری نمیتیه قبول نداره فهمیدی؟ میگه کو سعدی بزرگوار سعدیا شیرازیا تعلیم مده بدزاد را بدزاد اگر عالم شود سنگ زند استاد را. بخشیش که همین خمیدونم بدزاد اگر آدم شود سنگ زند استاد را. معنوش خیلی آدمای با قدر سخن نرفتگی فهمیدن. کم میزنیم گپ نمیفهم. همین مرده که مستر سورا نمیدونم که نمیشناسم. همین گپای معقول گپ زده. و در اینجا مشکلی در چیه؟ مشکلی میگن که در موزیکا مشکلی خیلی شب دمله ها میدونن. شب مثال من بابای شونید نوریدین جان میدونه، مولوی بختری میدونه، حاجی میرزا اکا میدونه، دمله عبدالرحیم قزاقانی میدونه و ایرا و ایرو قرآن و حدیث میدونن. من بلا را نمیدونم. من نمیدونم نکنیم خیلی گم میزنم. من تجربه های روزگارم دگیجو کلان شدم. من همین تجربه های روزگار ای زندگیم سخنهایی میکنیم که آخی باب میدونیم همون دمله با گوش میکنم با سخنهای مده رنگی که همون ای دولت اسلامی زنگ زدن که آقای مولوی این چطور فتواست زینا رو شما اندک شمردید شما این خیلی بردن آورده. بعد یه سوالش دادم گفتم کدام گناه خدا نمیبخشه؟ شرک به الله نمیبخشه و دیگه شد توبه کنی میبخشه و توبه کن با سوی الله برگرد میبخشد وعده خدا. و با سنگسارم گفته گیان با چیکارم گفته گیان اوخی همین حاضر آسانترینش توبه کردن دیگه با گناه باز نگشتن. های بخشیش ای تیمه برو آمدم شی اوخی همین رپ هم میگن. من این رپ خونده که موزیکاش مشکلیش در موزیکای میشه نمیدونم که شما جواب بدین. اگر 100% نه 1000% در دیدیر شامی صغیره مستر سورا گفته است. من همچو بابا من خیلی باها میتونم فهمیدی؟ همچو بابا و من بعد یک نوار را دیدم عموما روزی نگفتم که دیگه گوش نکردم که ایش سوچه گوش کردم که نرمانی توغری گپوش ساتوی توغری. شما را یک نواری بابا را دیدین فقط یه همون نوار را شکه میشین. آیا ما 500 تا نوار کردگیم یکم نواری خوب نیست. شما یک نواری بزه با دیدین نفرت داریم با بابا. بیا اول پشت اکران صحبت کنیم ببینی با میدونم که چه نفرت داری. ولی ما پروستاکو ایجاد نمیشه آنتن نیست. اگر هر ساعت ویدیو میکنم فهمیدی؟ ما بابا نیستم فهمیدی؟ پشت اکران بیا با میفهمی چه خیلی بابایی ما. خب برادرها که چی گفتنی هستم که
ма аки кору борма магарам ягон реперисти зур биёбум гап занам ва репқати шуморо буфаҳмонам намефаҳманд. ма дар ин ҷоям тӯли ҳаётумда ҳамиҷа гузаштагим умри ма гузашт, ҷавонӣ ма гузашт, пирӣ ма омад, хушиҳои зиндагиву бадбахтиҳои зиндагӣ ма дар ин ҳамиҷа гузашт. ин ҳамиҷада гузашт. ва ин рӯз репа барои чӣ мегӯм як репсаро боша ки ма дарди дил ма бугуму ва ифшо куна ва ба шумо бирасуна. ба чӣ хел бирасуна? ман усталбаро дидӣ? усталба ай границаи ма қариб 3 метри сина, 3,5-4 метри сина. Овардан усталбара мана овардан шуғи мада шуғ насиҷа я девол мешава, 6 метра девол мешава, семблокати поли маҳкам мешава ки чушми душман намису нигаҳ накуна. Овардан мондари намихе моил ба павлониҳои ма кардам. яъне мақсад чӣ? усталбар инҷа мезанада павлониҳото бибирӣ. ҳоло он ки 18 метр каналай, 12 метр раҳай, баъд усу заминҳои хоҷагиай. 18 метр канали халқай, канали халқ. айҷа то ваҳдата бояд канала бояд тоза кинем, овша бикаша. чашмуш сиғ задай, канала гузаштай 18 метра. 12 метр раҳа гузаштай, омада шиғи мада ҷо наёфтай, усталбара дар ин шиғ задай. факт ҳуҷҷату рақама ида зиёдай, ида тоҷикӣ қати нашид, разбор қати нашид, насиҳат қати нашид, таъриха нақл кардан қати нашид. магарам реп қати буфаҳмонӣ. масъалаи дуюм ин ҳамиҷа заминҳои хоҷагӣ манай. як гоҳа вақте ки ҳам замина маро доданд, як инсонат усу гузаронданд. 22 сол шид ва инсон дар оҷа кор фаъолият мекунад. имрӯз хестай талаб дора, кадом ақлш қати талаб дора. 22 сол кори 22 соларо ки ман иҷа канал кандам, ман иҷа ҳавор кардам, ман иҷа биягумус рехтам, ман иҷа дарахт шондам, ман иҷа раҳ кардам, ман иҷа умрум дар иҷа гузашт. кадом калақати, кадом адвокате мехези ту коро жеребировка мекунӣ. тура мегӯм ки 10 сумӣ бе ҷанҷола бигиву ай ҳазорҳо доллари ҷанҷоли рӯ бигардон. ба ту реп қати мефаҳмонам ба ту. барои ҳамин бародарони қандинаботум бисёр таънаву маломат накунед. коса пур шава лав мереза, лабрез шид. барои ҳамин бародарони қандинаботум зиндаву сарбуланд бошен. бисёр таънаву маломат накунед. мардак шин. ин ҳами ҳозир ваҳдат даём, кулоб бугӯй 2 соат пас кулоб да, хатлон бугӯй 2 соат пас хатлон да, душанбе бугӯй ним соат пас душанбе да, хуҷанд бугӯй 4 соат пас хуҷанд да, бадахшон бугӯй то бега бадахшон да ҳастам. биё сухан мекунем. агар ман як гапи хато гуфтам, як гапи бефакту беҳуҷату берақам гуфтам, рӯи ма сиёҳ. рӯи ма сиёҳ. не ки ту ай рӯи бахилиту бадбинита камитаре бад намисоди. рӯи ту дар ин дунё ва дар қиёматам сиёҳ шуда ки чӣ гуфтаистӣ ма ки ту маро бадбинӣ мекунӣ. усталба исту омад, заминҳо жеребировка шид. дарди май, дарди хоҷагӣ май мага мезанам. ма ба репортал доди худо чунин сухан гуфтанӣ ҳастам. ман шахсияти туда намерасам. вақти телефони мана гирифтӣ, буд мужиком гуфти разборчикои кӯчагӣ, буд мужиком, телефонро бардор. телефонта набардоштем, бугу телефон набардошти. телефонро бардор. бини ба бини қапт мезанам. кор бори ма ки реп қати, я репсарой бурдам, ма гап занам, ба реп қати фаҳмона мардума. коса пур шава лаб мереза. лабрез шид коса. ҳамидӣ наворҳои хуб мекунам. гарчанде ба мара мегӯян ки навори тарбия бияй, анами навори тарбияе. анами навори тарбияе ки барои чӣ хусумат қати усталбар мебари дар тараи шиғина мезани 3 метри сина. факт қати нагуфтаистам. барои чӣ? барои замин гап занам. барои кумитаи заминсозӣ гап занам. бахшиш айрамка бояд набурам.
реп қати шумога мезанам. касе ки комментарий бад мериса ҳаволат бар худо. Та агар мардак бошӣ биё рӯпарӯ бишинем гап зан. оли як мардаки дигарам як шер инарам қариб 15 минут хестем рӯпарӯ гап задем, ҳам хестем ба ҷанг омадем харид. хестем рӯпарӯ гап задем, охирон чӣ шид? охирон Бобиҷон бахшиш фаҳмид боби кия. бобира намедонӣ? гӯш кӯ? гуфти блогеро кӯ? мирғӣ накӯ, мирғӣ накӯ. зиндаву сарбуланд бошен. видеоҳои факту ҳуҷҷату рақаму далелу мӯру печат қатӣ шояд ки реперо аки буроран видеои мара дарди дил мара реперо буроран, барои ки маъқул шид, маъқул шид. ҳамаи суханда ҷавоб мегӯм. зиндаву сарбуланд бошен. ҳамое ки мухлисои бобоам.